Di Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kita kayo, di muna pa sa tesalyatay wita lawas na pulwan. Silaw. Dito idrama tayo, di Masakbayan. Apay katiyan aliday ka anak, manapagadalan tinapanak, namawan pakantia panisulwan nanam, anya ng garudadak ko, at danto siguro Kini daw ko kanyan tirosa, na ibaganay janak na tuluan na pagabrod. Awalat tamot nana, dumten pulat tati swerte anak ko. Baran wada masarakan ni gayum elen employer ko di Hong Kong. Sapay kuma ang aron. Ay, nakli katagbirok iti trabaho dito'y nana. Oh, Ellen, nakawag ka man. Kumusta? At ang employer mo gayam? Tunuan nakakano ka dagiti papeles mo. Tapno makaumay ka adagos diti Hong Kong. Ay, agyaman ako na gayam. Makaumayak matlaan nandita. Awan namin bakanta pagisulwan dito'y. Isumarot na imayak mat dito'y. Tanaliga tagbiro kiti trabaho dita. May straf nga paiso dita. Nyum awan mat pangisulwa. Kanayon tanto hagkita no makaumayat mat dita. Lakit di agayam. Saan tayo na'y amailiw dita. When agayam. Sigal ka di dahi tanailan. Sinbang putan ba ni pudabrog? When na, siyak day toy. Saan kong naimbagbagati sa sangput ko tap na sorpresa? Hammo ka din ni sinchahadak ko simbang put ka. Saan pa'y nana? Iso amapanak iti balayo ta sorpresa. Mas daw lakit diti anak ko no makita na kabalasan. Sigsigaan na ka. Nakasaka na kaya mo ti passport and visa na. Winana, masigi na rod, amapanak iti balayo. Gayam ti employer ko ti employer na iti Hong Kong, nana. Dalbek ti panagipagnayo iti papeles yu at abayre kayo rin ti napasama. Winana, iti nagpasample iti domestic help o iti gayam ti employer ko, ni Cynthia Dagos ti in-recomendahan. Ibaglakit din ata ti anak ko ti in-recommendam. Winana, Pilipino mitlaan apada tayo ti amo na, nyum intiklaan ti inana. Di mo ba yung pagpagasamang pagkagayam? Kaya't ka namin asorpresaan gayam. Manipod pa idi, nalaing ka mang sorpresa. May mayat kuman, impagam asumangpot ka, tapno nagsagana kumamot anya kumangay ti sa danam gayam. Ayun gayam, basit lang tintada bakasyon ko. Ay, kitaot man gayam ti plane ticket mo. Baran agpada na aldaw kon eroplano ti pagluganan ta tumayam. Mabitlan na rod tayo nakalaan. Ati ti plane ticket ko gayam. Nan, kitaot man. Agpada nagpaiso. Agkuyog tanghag flight gayam na nagsaya atan tapno dakadua. Ay, hadamit gayam balik bayan di balay. Ayan ngay ti pasarabo ti balik bayan ni tatang kababain mo't ka ni Ellen. Ay adda gayam chocolate di talamisaan tata. Nalipatak mo't tangim baga. Imparabaw ko itay. Kunak tumit nga da. Sapay nagrawit ni Cynthia ti chocolate. Balasang ko. Awan lat arak nga street side na inyawit bahaw ay, awan tata. Chocolates laan tinyawit ko. Asin siya mo ni tatang ko ganyan. Nabatok man naminin ko. Ay, uray na parte kaka. Tawan mo't dahas nga aramida. Di kalaag ba Barakit dainting kadamdamagan iti sa kailay, enya humati ka bavay niti ipanagdamag ko, Tegdahaw ti rumban nga ipain. Tinunugan na lagarudan ti anak ta, na ibiru ka na iti employer na. Ay wen gayam,
Imbag no na nushmatlag, tiag balina, amuni sintayday. Jehumamad ag baranu di tiaraka ay atal na kamamut, ay takot araktad dita panunot mo. Nabaltek kamangaminun ka, ay, san ka mana shumana unogastuya nabalte. Mga nusiketi pagbabakta hagnay, panawag ka manlarit, at kanaskwa makisar-sarita itinabaltad. Narabarasyon gaya man hindi pagilanda tigatulong mo. Gwen, 15 days lang tintad kwa bakasyon na. Katintun sa manpat, kadwa na siguro tindi kuminda na katulong mo. Siguro, panalpas mo tinti papeles na. Nakipagtepitsyon na, kat napinta sa babay. Nag-gradwar kanu gaya may tikin na maestra. Namfay kayat dati agbali na katulong dito'y. Mababa kanu gamit isundo ti maestra jay? Ay, hun gayam. Awan ko di plano mamahasawa gayam. Lumatlakay kan. Tiyet wa babay. Yob day san nga isi tugit mata. Jak kayat da isupay muna amang ipakitay timutibo. Kung dagitu yakan ito, nang runa na marigrigat. Nubat nanti agaram. Mapasumbat madagos. Banagajak kayat. Tigayat ko kat ayatan na. Sa nagapoy ti kinabaknar ko. Isugaya manalakayan ka baro. Manipod nag-break kayo iti kayan ayat mo. Di kamaten na kirelasyon pa eh. Kasano pa din ang tagbalin na employer ko? Gayam ti employer ko. Baro, agtawan iti Trenton. Ha? Dua kami kadilaan matno iti may sabalay? At daubing akanahan na. Ulila tubing, anak tikabsat na ngam na tayon, isu ti aywanam. Saan natabastos na jalalaki? Nakita ko tadayim ti amo ni Sir Oscar. Panagkita kat na singput mo't. Nusan ana singput, aping ayalaan na ti ubing itiyaya. Ani ti trabaho ni Sir Oscar, negosyante da adokin ni Sir Mark. Iso nalaan, taman manunga umisum, latal godak na tamot laang ijay, gayang. Nangekaw ti sarita niyo iti gayem mau. Amaganda may sagmat kami iti employer mau, numadlaw ko amadikaramid na, pumanaw at agos iti balay na tatan. Epay kaskarina ti pumanaw iti balay ti amaw, no dakan iti sabalya pagilyad. Kung amot ni Ellen an, nasingput kanu mo tata, magano nasingput lag no nakaturob, Jaki palubo sa pagaramida na pitidakas tatang, abmok samutent karate. Lobdala ko maharudag ka sa pulan iti lady driver, may mayapay kuma. No apay ngay manugot ka na mediti awis ni Ellen, no di ka matsigurado no natalgid kay jay. Nagrigat mo kami tagbiro kiti pagisulwan dito'y tata. Dabag kong nagabrud ka na, pudno ka day. Apay ka dianti, may mayat no saan kat ngagabrod. Maestra ka, apay asaan adito'y kipagbiro kam iti trabahom. Awan tibakan ta trabaho dito yanti. Nagadu kami anak turpus, num awan mo tibakan ta panisuruan, at danto ngam no mapan ka ijay adayaw, natalgad ka kaditay. No kumamot tuluan at tikasinsin ko, tamapanak mo tijayan na. San mo't, tanabayadan na daychay, sabali mo ti alaan na. San mo ta siya, tika di anak ko ti dakamatam. Ayun, lading itakante pudno mo ti bagbaga. At nakatiman ng timay inbaga ni Antim Rosa. Kimay na imbaga, asa anak kanu agabrod nanan, tsak madam mo iti dayjay nga Antim. Kaya't nakati pamilya na lang tag progreso. Apay kadekas ni Anti nanan. Ampun da nanan ni Antim Rosa. Dasakit tinakam na idinamwan na nga abon. Apay adi na kaya't nag progreso tayo mo. Impatawid da na ng kanyak dayto balay. Basbaset ti daga nga intidakin kwa na. Dayjay siguro ati makagapaw.
Anya kumakibasun yu ti day tananaw. Kasta ti panagpampanunot tita u anakiting ti panagpampanunot na. Hay, panat kunak. Apal adakas ti kasta na. Into na danji Filipina yayam. Saan ka na mabalin ngay surot iti papanak, ha? Pada tayo ka tiya Pilipino ti umay ayaya, uncle. Wani ha? Kaduan na ka mapan iti pagadalan. Isang to ti kaduan magawid. Sana na chef ta makumikumak iti negosyo. Nasingpit to mata, uncle. Sagit mo sana nasingpit, materminate. So katanyo iti sa bali? Kasta ti rumbang iti sana nasingpit ayaya. Jay na o ti ayaya, nakaong-ongot. Saan namin apata apinay? Isang arun atin erminate tatanagot ako nam. Kanayon nakapusilapan. Imbag na sabat ka man. Sana kon ama panigya balayo, apay kaday at nga tibagam na daamag ko lalaki kanot employer ni Cynthia. At nga itano lalaki. Sana baliatan na singput kanumay kasanaw nulukuntia mo na. Amo matan titagda sa balya pagilian. Ikararaglaan iti ahapaw ay sutimang tarabay kunkwan ay jay. Mabalin na batag sukat iti employer numaday iti ugali na, ay na, dusyak lamay sa sanyul halnan apatuluyon. Apay nga ruda pinagabrod mo ti anak baw, sad mo bagngam abmo ti employer na. At dakatiguran ni nanarusakan ka, dayam, ay, jakman maawatan yan ti rusa, adamot anak na ijabrod, o mutlagayam, apay akas ladina kayak nagabrod ka, imbagak idatulungan na, nun sabali mo titinuluan na. Itatamo na mapana. Ibagamot ta ni nanam na asa anak kanun amak mapan, nagdamag namin kanya. Idimbagak a Pilipino matlaan employer mo, madimot tan ti sa una. Maglaw marod asa na kayak alumong aw kami itiriga. Iso asabali titinulungan da idi nagpatulong ka, kastarod gayam. Imbag paikan ka tatinulungan na. Sabagay, no maminsan, at dakabagyan adi nakakayat at tulungan. Udno day tagayam. Anya narud, no iso ti pagragsakan na, di by amlaman. Dandanin samanput na Helen nakatulong ko. Kadwano te balinayaya ti kanakam. Nasayat mo tat na makaginawahon. Jahunay makapanaw di te balaytawan kadwa ni Lenny. Pasaray kumuyo kun kano da papanam. Winerod. Siyat lahamin ti kabagyan na bangas asikasovan kwa na. Nahun gayam. At day balakad kwen ka. Anya natanwar munto ti ayana. Naibaran hele na maestra. Nafintas ka no. Kasta mo tinakita kitiladawan na. Apay ko manaramak, nusam ko pa nga mo. Amalan no ko si tisigut afayan ayat ko anagulib. Mogyan kan kay ti sa magmamanuabulan, makitam ti kababalain kanugali na. Ay na, itatam ko matiguram kadagiti babay, tasan da nagpapada. Depende. Ngam kaguraf ta sino man amang ipakita iti motibo ka na. At datan diktiwang kung, umay naksabten ti amo, katsikan, umay nakamatsabten ti employer mo. Kaslag nebyo sa pekit din. Nasingput na tatebalin na amok. O, bayim, makitam ka diti do alalaki as mo man. Jay, adahadwa na ubing ti maysa. Wan, isu, gemut ubing akadwa na ti aywanam. Ay, naktawramatan day talalaki. Anya ti ko nam gaya? Ha? Awan? Ni, dakitadan. O basitadan. Anya pa'y dagitis maruno amapasama ka. Papagayam, di liwayan na dinggan, titulo ita servietay wita lawas anapawan. Silaw, dito idrama tayo, ti Masakbayan. In surata para iti radyo,
ni Steph Merrill, kaniti direksyon, Virgie Patlay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Rebotazo, isagsagot kada kayo, the MPBC, Drama Production Center, ETDZWD 540, kanda ito inestasyon, agyaman kami, itingkay panantarhabay. Ti Masakbayan, di napalabas, nagtulpos ni Cynthia itikin na maestra, na mawan bahan tayo panisulwag na. Nagpatulong na rin ito'y kina Elena Gayim na, tap na makapan ije humpong. Ije mathumpong, may saanigusyante aparon yu skara, at tatagibi na naubi, na ulila akanakan na, kat iso tinapirukan ni Ellen, nagpalin employer ni Cynthia, papagayam, tindin tituloy te serietay wita alawas anapawan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Albatang tananaki? Anyati ko namdayin? Ha? Awan? Ni, dakitadan, o masitidan. Tu sikati, isukati tiyaya nila ni, wensa. Anya fatiti na kaskasta, anya na bro, isuti na isang rataya tikanakam. Sige, intayo ni Jelugan, oyeyo, adapa importante pa panak, smigaya. Angkoy, orahin na kami. Sige, dala senyo, anya butan, na bastos mo tanik tanalaki. Awanan modu, sapay guapu. Sika hadin ileni, ha? Kasanong amon tinakang ko, ya, impagkakanak ni Ellen. Am ka din ni Ellen? Uwin na, ya. Katulong tigayam ni Uncle. Apaya kas na makaumatitanam kan mo di airport. Jok amu, ya. Saan mag-akas day ka kami iti driver? Not the driver iyo. Apaya ni Uncle mo ti may simabat iti airport. Inawis namin ni Uncle Mark, ya. Kay mo yukot, Mark. Kaya't ko te-pressure iti airport. Ay, nakasampat tayo niya, ya. Bumaba tayong tatapay papanak. Lenny, isurum ti kwalpo ti servant. Wine, Uncle. Intan iti onik ti balaya, ya. Mabayak ka din, Uncle, mo iti papanan na. No ada papanan ni Uncle, sumangpot, sabay arumabi iya, ya. Kasta ka di. San ka diyan na umat ni Uncle mo? San mo, ya. Jok mawatan no apay akasla detail daw na ita. Mas daawa, pa idinakita na. Pasla na group anat. Nakikita kayo kati idin, ya. Kasan mo at ipakla na umay dito'y Hong Kong. Ay, kasta ka di. Namin adukan no anapat ni Uncle iti Pilipinas. Kabwana iti ti amana. Ayon na ti amana itan. Awanin ayaya. At dakanon iti sidum ti apu. Kuna ni Uncle. Mek, apa yan bro? Pinanawam ti kabarbaro ayaya ti kanakam. San ka diarum pa nakasaritam? Obe hasti bro. May palagip ko na tinaguli pasigod ako ayan ayat ko. Ay na, san ko mga isuti panidas alam itigura mitisigod ako ayan ayat mo? Papay namin akayang ingas na. Kaya basol na road. May palagip ti dakal at dinispal ko tisigod ako ayan ayat ka. Elpasan na, kat makirelasyon iti sa bali. Kora talagang tikinet na kanya. Adu mada, bro. Anya itayin tinagan ti kabarbaro ayayan ni Lenny. Anya ba pues? Nalipata pa ikitin tinailan na dito papeles na. Ay, nalipata muna. Gabu iti pumpuk ti takaunjang. Lipatam namin ang tinapalabas kat mga barwanan ka.
Matigamin telda ko iti nakitak ti babae. Kat binaybay am ngay sulan ti kadwa ti ubing ni Jebalayo. Ay, wad mo pweso. Sapay nakalukot ti silid ko. Pinasayat, agawit at may. At dakay angkol, kunam nga tapapanam. So kung tadi nga imunag ti babae ti bortok. Nakadis sulamin dagiti kortak ijay. Ana ti kunayo, sir? Oray ayak laan, adamat na gadala. Saan nakasumrak iti kwarto ti aking kwarto, no awan pa malubos na kanya. Mata, basta kayo mami na babae. Gold digger hayo. Di na kumamot itulad, no asin naman timbagam a gold digger, sir. No adaman na malilaw ko da hayo. Saan na taa, siniriban na hayo? When no, nagkurang kayo iti panaganad, di na paksawan iti kastatasyak tibus mo. Amo kasi katibus ko, sir. Kanya yaklaan. Namsan niyo kumamot na ipabasol kanya, ti saan ko ngay naramid. Excuse me, sir. Inakpay agdalus iti kusina. Ala, apay na inapam ti kabal paru ayayang koy, panagkunakot na singput day jay. Nasingput kunam, nagsarsarita kami itoy, kat nasingput mo't. Sinabay say kan sinalapit na pa iti buok ko, may mayat kano no kastoy, nam tinagulo a buo. Nagpintas kong paisurit a buok mo ha. Dayta ti kunana, angkul, napananan. Diyo ka tinangotim bagana, amapan ka no aglinis iti kusina, angkul. Inanawan tangag paisulsan analinisan ti kusina. Sinabat tamak namin. Iso anapan nagdaluo si iti kusina. Tinuluan nakpay itay anang irwar katagiti nagsukata. Hello kayam, nakawag ka mat. Kumusta ka ditan? Mayat ka di matlang ti bosken ti ubing na aywan mo. Nasing pa ti ubing, nam ti ulitag na, nagalas tu gali na. Ha? Taapay kayam. At ka di madina inanamid na, at broadwakid din kanya, pagtatakawan na kik din. Ana, at na po kaw, si kaki pinabaso na, awanti na po kaw gayam, nam dinamagla kanila ni, no imunag iti kwarto na, taapay ka no imunag ka, Jakman amo gayam, masuro na kankwana, sabalin sa matdaytan gayam, panyati kayat mo asawan, at tapos mo akagura na paimat iti damu, nam itiaga ngay, isudan tinagkatunoyan, boy, pakakawan na, oray na ta erno mata pobre, jaklapagan ano, gaputa marigri gatak, pagtatakawon na kikdi. Oh, apa kinunas mo ti papel mo, Lenny? Nang kriza ti ang drawing niya, anda homework ko. Ang drawing ka no? Nagmadima ti drawing ko. Sige, ta isuro ka na drawing, no sano pa nga mo ta drawing. Ala, mangkita kay ti pagtuladam akong pormi a drawing. Tulada ti drawing niya, inotam na isketch ti lapis. Saan mo unay nga italmo da isurat, tapno mabalin mo lata nga i-erase no nagkamali ka. Italmad kumat niya, min. Is anagrigat ama erase. Isa linukot kun antipapel ko. Ad-adasan anapintas ti drawing mo, no masursurun ka, when awan ganas mo at drawing. Mala, mangkita kay tinapintas at drawing, amabalin mo at tulada. Angkon, kita ang ti drawing ko, saan ka niya napintas? Kita at man? But no ka diya drawing retoy, wan angkol. Insoro niya no ka sanutek drawing. Binatayan na ka nag-drawing. At ano na sursurong kunkwana? Malaing kagaya ma, nalaing amang isuro niya angkol. No marigata na ka dagiti assignments ko. Isuti man isuro. Saan ko nga mo? Kasta? Magpintas ti drawing mo.
son agaganailan. Congratulations. Data, ket baban iti tulong niyaya. Nuti na insoro. Ato ko matinasayang apaperiku. Sir, nabati yu ti portfolio iti lamisaan. Amana ito nakadanong kayo ti pisig na yo, kat ibagayo madanangala. Nam nakabawan yu matgayam. Dagiti important ti papelis ko. Apoy anak ta na meeting kayo, sir. Dakas ka ditim baga. Yawat mo tenafon. Hasta ka din amapan, sir. Apay, anak ka diti tsura. Nagsalming kayo kadyan na mikabil iti kurbata, sir. Saan namin nga iti tanati ayanti na ti kurbata yo? Sana ya? May? Saan na ka nagsalmi? Unay natin? Uncle, kunaktomat namin anala iniyaya. Monkey nga pay sa ti kurbata yo. Sige, itariman. Niyaya ati man itarimaan, uncle. Bayanon Lenin. Amunan atarimaanan. Napana nagsarmi. Yaya, kaslan taguram kanyang kun. Nam, apay ngayon pagam itibangking ti kurbata na binaybayam kumalaktan Rumpon laan tinaramit ko saan kadi. Katawaan dalakik di jo pisina da, nubangking ti kurbata na. At dapat nang isakit mo kanyang Yaya. Bos ko nga minyangkel mo. Isa rumpon laan akita at ti pakaibabainan na. Ay, kasta ka di, Yaya? Yaya? Mayat kuma, no paling kang antik. Leni, apian ay bagam ti kasta. Namin, awan abayag ayaya, jakayet apumano kantumut, Yaya. Bro, inalam dagiti papeles. Kistenger na lipata. Apay kumamalipatan ngay. Importante dagita iti meeting tayo kadagiti pada tayo negosyante. Membaglayan tayong palagit ni... Deja babay. Agure ka man, bro. Abda ka di gura mitiya yati ka nakam. Tiyata mo. Emore kas kasino. Adamot mararamid na sa... Tas kumaitian ya. Saan mo namun? Imawag ka din dyan, akmaw, no kasanu matani jay. Wade, nasingput ka no matiubing ay tultulud na ijapagadalan. Suplado hataw ti lalaki nga amo na. Uray anusan abastaws. Awam matimbaga na. Into numawag. Ibaga makaratsin na ti amo na nubastusan na. Uray sad muga ibaga. Talag akasta ti aramidin na. Bro, napintas ti aya ti ganagam. Ure napintas ta mamidmiraw. Paragan yak, awan nagdumaan ti baknang kan pubre. Samaysa, diya dan lising siya. Odo ba di pa nagrab mo ti aya nilimi? Napimpintas nab ti katulong ko. Awan dags na, san ka di bro? Kababay mayam amo ko dagiti pada manigyante. Apay kumasaan. Ti kinatawo na ti ramak. San ka tati sanikwana? At dan sanikwa ka. Bak nanat mat. Nay, nakikinda ka mat gaya man. Ate, anyah na ki madamag. Napan mat gaya man ni sinti ay gehungkom. Napi itpay anapan ading kau. Pinatuloy na lattatinapan na uray lalaki ti amo na. Uray sa dinu alugar at lalaki kun adamut babae. Apay kaday, sapay kumata sa anakas iti daduva anu sumangput da kat masikug da gayam. Masikug kaday ti adak mo'y disimbang pad. Sad kaday na damut lalaki na asawa ti amo na. Anya pa'y dagitis maruno amapasama ka. Papagayam, di liwayan na dinggan, titulo ita servietay wita alawas anapawan. Silaw, dito idrama tayo, ti Masakbayan.
Insurat apparat radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Patlay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Rebotazo, isagsagot kada kayo, the MPBC, Drama Production Center, ETDZWD 540, ganda ito inestasyon, agyaman kami, itingkay panantarhabay. Ti Masakbayan, di napalabas, rinam ni Sinja ti kinatayar ni Oscar, nam di na kaya ti kinasuplado da ito'y. Naipalagip ka ni Oscar tinanggulit kunpuan akayam het na, iti nakita na ni Sinja, takain kinas na kanuda ito'y. Isu amaditin pakita na akin ni Sinja, dinayamot ni Mao ti kinapintas ni Sinja. Kabayatan na, nagustuhan mo't nilaymi ni Sinja ayaya na, iti sa balya ba ang yera, nagkita dalina kan Rosa iti cindaan. Papagayam, den ganti tuloy ti serietay wita halawas anapolwad. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Uray sa tino alukar, at dalalaki kun at dapat baba, apay kaday, sapay kumata saan akas iti daduma anu sumamput da, masikog da gaya mo lalabet. Masikog kaditianas mo bidisimbang pay, adiroy, saan kaday nga dalalaki nga asawa ti amo na, tash, ko, ti daduma hunak mo, Oliver, saan mo't kiti nga amin? Hey, what is name? At bada nga dati anak tayo ti sabali apagilian. Sapay ko tad bada da anatalgad iti ayanda. Nujay anak ko, natalgad iti ayan na tanapadasnan. Nasing pat employer na. Di, sad ka humabas ta agatap iti maday. Ikararag takit di adatalgad da huma. Anak ati manintim bagajag raraman nakabsat mau. At apun na gamahan kanunuda kastiugal iti amu di Sinja. Nabayaday tabay lati pakashiknaran na, sa tamatabibiya ganida, pas dawak mat iti dayjay tao. Pay, ibagaman kidi ti anak ta, tagpawiti timpultad nga arak. Day takit pagbartag mountain nakipagbagangay pawit na, ikatam kat day tabisyong nagbartag. Ikatam kay ti silpo ti biyagaw. No sumarding at nominom, sumardig metenti panagandar dagiti rim-rimatais ti bagbagay. Takit arakan ti panakabitamina ti bagimaun na sa umaun, he. Isu adin at paritan yominum nudi mo kaya ti mabalu adin aworas, di kaband, kalukwan lang data nga ibagbagam, sikat ti magibagano hayat mau. Umayat mo nagpasyari dya balayo, bro. Pero may ka, atakan kareta. Ang yaman ak, bro. Ket kid the work, may ka nakitigunda waya makasrita ti ayan nilay ni. Nika di Sinja ti makagapo, wapay nga umay ka. Uod ko ma, bro. Bayawa ko na iti kinapintas na. Alain tant, labit nga data ka nilay ni ang naggapo di pagkatalan. Ang yaman ak, bro. Makasalitak not lang in deji ayaya. Ya ti pagsayana mi ti oras kan panawin mo. Bro. Trabaho na lang ti aya. At damot adal kanutat na. Saan mong kanuni mo? Magsarita tayo. Ha? Ano ko makipagsaritaan mi, sir? Ano ay kumatemok? Dunggam ano niya ti bagona? At nakatibason ko nung makisarita ti gayam yu kanyak, sir? Apayapas na masurun kayo. Masurun na paya. Ala, isupay ta sa kaswam. Matumpal, sir. Nanyaman ti bagana, Tumanon to kata kayo. Nga uray personal labanan. Personal? Anya pa personal, sir? Ano ko matamog kita? Anya kaya tatamidam dito yung cool. Dang gamsama ti sarita ang dayaya kan angkol mo. Shh! Inka man gisalit mo. San hwadang ko na niya? Sean man ang cool? Nakita hayas asitad mo tilapayag mo itasitag da. Payana kalinat katito yang koil. Mayroon na lang adap dito'y. Awan bibiyang ko'y tisaritanda. Kasta ka di ang koil?
Intang harut man iki kusina, kaya't kutag merienda. Adain kabil niya ijarev asalan, na imas namin dayjay. Sigurado ka na imas neta salad. Oin angkol, inaramit niya, in kabil na ijarev. Wala? Itatanaramanam, saan ka diyan na imas, angkol? Sana na imas dinarambit na. Hihi. Saan na imas ko nam, nimpapuli ka matapapon. Na imas ko nam, hihi. Abay, ano tinaramot na pinag-dressing? Diyo amo, angkol. Basta igeri naman na, kut na imas mo. Oh, kaan kamot akaan, angkol. Kawatan akayat mo man. Naimas namin. Adamot-amot itan na. Huy, saan atam nga niyaya, angkol? Nasingpat mo kung nalaing pay. Angkol, tsak kayat apumanaw niyaya. Sana mabalin apumanaw tatapin herman na kontrata. Apay nga hindi kitain mo na ayaya. Kut nagbiit damot, angkol. Pimanaw da ada, angkos. Awan ka di pinirma anda a kontrata. Ada, ngam na terminate na rod. Angkol, jok kayat ama terminate niya ya. Imana mo ti sa mailing. Ama nga nubet mo ti sumurutin ko na. Apay ko masamurutakan ko na sir. Saan mo't na isuti boss ko. Apay nga ruta naragsaka makisasarita kan ko na. Alaman mo ta na kami suuta ka makisarita sir. Rinispeto ka na boss ti dayam ko. Pet mo sawan? Maragsak ka makisadsarita kan ko na gaputabak nan. Sir, apay ka diya kasta kayo. San asya tinarawis kan ko na no umay ditoy. Da kayo tinang isang put kan nang bilin akasamo. Iso tinang ipagan umay. Kayat mo met? Tao di nakisaritan. Iso atao akmat anakisango. Ngam, adda saan amakaw awat. Akasla saan atao. Excuse me? Inakaramidan ti trabaho, sir? Paya nasaktanak. Iti nakitak anaragsak sa sarita. Nakaawag ka matgayam. At di padamag mo, ay na, mabalin ko la kumakaratsin yubus ko inaramid kun. Apay ka di, kasano? Ingit na dito iti boss mo, binilin na amakisango kan kwa na. Anya ti kunam gayam, binilin na kasumango kin ni Selma, kastangarod, kalpasan na, pinagsasawa na kitin. Hay, makapasarun. Apay mat anapan ni Selma dit ha? Nakisagsarita laan mat, kan, imbagan anapin ta sa kanu, Amangan met no agduyus ti boss ko kan kagayam, nagbaknan ti boss mo gayam, alangan nagduyus iti kaskanyetlaan, lahay abaru ti boss ko. At dapay riknanan agayat gayam, apay narodasan asikaterman na, apay asya, ay na, mabalin ay amandaram ti puso gayam, no sikang ay ti kayat na, hehehe. O sige gayam, tani, ay ayabanak ti busko. Bye. Nasimpat ni Simja, bro. At budag iti ba naganagsaritaan mi? Kat matlaw ko na saya tatao. Sana na saya ti panagsumsumbat na kanyak, bro. Anya? Met. Samo takas ta kanyak? Amanano nasaktan mat kadag iti panagsasawo? Iswasana na saya ti panagsumsumbat na kanka. Kusta na ta? Madaduma, jok maputan, mataysawa nga iti makainsulta. Makalipat bro. Numaminsan, ti pananginsulto, kat mantad sakit iti kaonggan ti may sa tao. Jok mat malaptan daduma. Mabali na bu matikina dasak sakitan ti kaonggam. Bro, apa nulipatam unti amin, tavnu makamuvuten kan. Elaine, adaman damagek. Awan ka diam mu makayan ayat misinja? Tiam mu kat adu tinagar aram kan kwan sa. Ngam awan sinong batan na tagad adalakit ni Rod. At trabaho kanong paisak bay amakyayan ayan.
Kaya't kumamin ang makamove untigayam ko. Gapu iti narami ti sigud kayan ayat na. Ha? Ay niya ti narami ti kayan ayat na, say. Into dami ni Uskav akidawon de dya babae. Nadutalan dalaengen, ni inaramat dalaeng. Tapno makaala day ti kwastakan kwana. Anya? Nagbaligi ka di ti babae ang nafaanay ti dakalagatan, say? Buwan. Timbaga ti babae kapag negosyo na. Imanugot mat ni Oskara. Apri adina idarum. I wonder si Ibu, tanagtalako na ni Oskara. Ay, ungayam. Amung kadi. Kain inas unay ni Sinja, dayjay a babae. Anya. Isumat ladayam asabali ti rupa ni Sir Oscar. Idi nagkita da ijay airport. Hello. Sino hao mawawag? Maturug at kumankray. Siyak day ti tapan. Nakaturug ka din minana? Nakaturug ang tinam. Taturog og matdayjay. Di ko nayo. San kayo pa nakaturog? Ay minum kayo manin iti araf. Hehehe. Tapos magaturog hadag usa. Iswa na pa nagpaiminum iti zanggay. San kayo unay nga uminom iti araf tatam? Ama ano makala kayo iti sakit yu. Nagaduti ubengem siyak asad nyo mininom iti arak. Ang mapay nga dadan iti uneg ti daga. Awan na tayo may bagpagatatan. Ay, undayam, ipagayan to kaninanan, tamapanan ti iruwar jimpawit ko. At the hadiara jimpawit mwenak, jimported kuma. Awan tatang, pakadaksan nyo lang tiara. Sana pakadaksan dayjay. Sige. At toro akaro dayjay. Kingkagano irwaltim pa witi anak ta. Gumatang kahano iti arak para kanya. Nagstahu mana iti sanggarataw. Anya da arak? Uray adya nga arak. Adaya sa bali nga arak. Saan ko adamdamaga no anya da arak? Pilosopo ka talaga no may papan iti arak ti saritaan. Jaske data na arak ay siya na jaski ti arak. Mangte di ti saranta ti arak tapno amaum adya saranta. Tadanin to pa di mo may guyod tasakam no nabautak ka na. Diwer pa ti patnagnab kisano asaranta. Ayang kahit dinilwa timpawitanak ta. Basta. Iga tangan nakiti ara. Imbat na nagranati day of ta. Kinidaw ko kinisar. Tay pasyal ka makikit parke. Imbat kan kaan ta na sintikyabos mo. Jebos ko may. Nagsupladi. Kaslat ta kanayon kapungtut na. Bul na kanula ang day jay kipan na kano huna. Hunamot ni Sir Mark. Kasanwa na lupo ako na. Ay na nagtalak unay iti babae. Intid na kano amin akinid daw ti babae. Ngam saan anapud no di babae. Inaramat na laang tibus mo. Kastahani? Natro maharul. Iso padarupot na amapasamak tumanin kinkwanan. Ti pakasta awa. Kutkaing-ingas mo kano ti babae. Anya? Iso matlagaya. Asya ko ti paligasdas alan na iti pungtot na iti dayjay a babae. Megati mo, tikat mo managpasyar iti dayof mo. San, sir? Apay ko mamakipasyarak iti san kuunay ngam mo. Gaputada korta na. Saan nakarupat kwarta, sir? Ken narwamak iti rigat. No marigrigat man, saan nak amang ramak iti tao. Tapnala ang agnamaya. Mata? Di marigrigat. Malay nga mga ramat iti tao, tapnagnamay. Di na ko maibila akasta, sir. Ti sweldo itad mo kanya, kat nagbanuga. Saan ko adinawad? Nagdopo ka ba't di taremitan center? At daha di inroll mo di tamanan, at basait, imbag ka no
Pagpatarimaan iti balay tabidyo narukupad ti balay. Narukupad ti balay atawid mo. Iso arimukop tabinukudam. Nagdikanam dayjay abalay iti pinidut daka nga day ti walang amabisbisain kan awan umnaw akawis na. Nasakit ka di tinakam mo tadida intud kan katibalay, rumbon kumaanak gudwanta, binukudam mo. Tagiti pudno tadakil mo ati pagsapula mititawid mau. Imbag ata pinidut daka pa'y dagiti tadakil ko, no saan daka nga pinidut niyay. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasama ka. Papagayam, di liwayan natin gan, tituloy ita servietay with alawas na napawan. Silaw, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurat para ita radyo, ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Patlay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Rebotazo, isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, ETDZWD 540, kanda ito inestasyon, agyaman kami, itingkay panantarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, iti nagranata na narosa ka na nalina iti tsindahan. Saan anasaya ti panagsasarita ni Nana Rosa. Nyum datanang matama ti panagsasaw ni Nana Lina, iti sabalya ba niya. Pinashare ni Mark ni Cynthia. Kat iti nakita ni Oscar tinaragsak a panagsasarita tadi titwa. Nakarit na iti imon. Kat iti nakapanaw ni Mark. Nakaisawan ni Oscar iti mati. Banag ang nakasaktan tirik na ni Cynthia. Iti panagkita manan da Nana Lina ka Nana Rosa iti sabo ti mais Arimetan Center. Nakaisawan manan ni Nana Rosa iti mati. Kat sinumbatan mata ti kapsat na. Papagayam, dinggan ti tulo iti seryetay wita lawas na pawag. Silaw, dito idrama tayo ti Masakbayan. Nagdikanam dayjay abalay iti pinidut da kanada iti walang amabisbisinan kan awan umno akawismaw. Nasakit ka di tinakam wadi da intud kan katibalay, rumbon kuma anak gudwanta, binukodamal. Dagiti pudno at dadakil mo ati pangsapula mititawid mau. Imbag ata pinidut da kapay dagiti dadakil ko, kasanaw no di dahan pinidaw. Kwa. Sige, gitakan, at dapay papanak, ay no hayat mau, sa pulam nagitipud no at dadakil mau tadamagam no apay abinaybay andaka. Saan kumati dadakil kauting kapang sa pulan ititawid mau? Inuwar mo timpawit yanak ta, ang amapay na kamisuod ka, ay, kasanaw kun nagsabat kami ka ni Rusa, imbaga nakit din abinukudak kanutoy balay, anyagay timbagam, masurudak. Timbagak asapulid na tipudno at dadakil na, ta iso ti pagdawatan na ititawid na, kahit anyagay ti kunana, sada na simumpat. Dinardaras natin madayaw itimbagak ti kasjay, Sa dengan nakasiguro itan, nun makamirista. Kinasyan dagiti dadakil ko o iso at tinagibida, itap agbirak kitawid na. Syakit dain ti kagura na. Dalangaru danin ti dakin kwa na talun na. Imbis nga gyaman, saan tanatang sikpailal. Bro, abda ka tiguram kinisincha. Awan mo bro, apa damag mo. Kaslang amin saan anaing kalintigan. Agaputa kaing ingas na tinanggulib kan kababae. Kat kaguram mutan. Apa ngay sakit mo ni Cynthia? Saan nagaputay sakit ko? Tingamin mapaspasamak. Kat manipakita asan kapailahan anak ka move on. Nasapta na kiti usto pare. Dakkel ti madispal kwa kwarta. Ay na, bro. Di kwarta kat masarakan.
Namtimang pasakit iti taong awan baso na. San samot no. Ika gumabalipatan ti amin. Agam jok may kare, bro. Inuta, bro. Tulunam tabagim. Ngamdu agari ti puntot di takaunggam. Adda asan amapunas data aguran di takaunggam. Nani, agreeing kan, mapantani di pagkadaunan, amano malado ka, nasakit yo, look ya, malaminok pay, ha? Ako Raymond, tadapadapan ka. Ha? Ay nabara ka. Masapon ay pantay ti doktor, kumbutan ko ti injection ya, hinjo kaya ti doktor, sanda ka na injeksyonan, agas lang ti da, jok kaya ya. Impan nakiti ni Uncle iti hospital, put nagsakit injection, no mapantadagos, awant injection, no itantan mo tayo papan mo iti doktor, at ta injection, mabuti na kaya, jok kaya, kasan no kumaru tariklik na, papantan papnuderos kama inbakan, ipabak iti doktor, at di naka-injectionan. Hello. I never did tipagam. Adapted to piscina. Adaka iti clinic, sir. Inet kuti to ni. Awan pagdatang ko iti agas kan pagbayad ko iti doktor. Aboy, anyo ti inarambit mo tawa with mo. Saan a virus tapno pagsakitak nila ni, sir? Umay kayo, tabayadan iti doktor's fee. Kan gatangan tayo pa iti agas na. Nopan karita na wang watam. Iuray ko kadipay asumangput kayo, sakpay maipan ko iti doktor ti ubing. Tasano no kumaru ti rikrik na. O sige, kasaritat ti sekretarya, tayo supay ti makamudi ti opisina. Anya tinapasamag, bro, o tayo nga daldalas ka, imawag mi sinjantro. Impan na ka no ti ubing iti klinik. Anya tinapasamag kalkwana. Joka mo, manya tinaramid na itaw awif na. San abaso ni sinjano nagsakit ti ubing. Malaksid, nun da disgrasya da. Sana balay, binaga akong di sekretarya. Dakayo pala ti makamuditoy. Wan bro, awan pagdanagam. Imbaglangin na, tamu ti yaya na tinararamit na. Imbagman, takinayat mo endig na kaniyaya miti doktor. Kunay na ngamin, ako maru kano da ito sakit ko ano saan ngagpakita iti doktor ita. Sigud nga minahabutan mo ti doktoro. Gopo ko ni yaya, nagturudat ni imayak pachika pangkul. Anna ti mariknam. Nasakit ki ulok, kun malaminok pay. Ipagnanang namin ti kuriko. O sige, gatan na pagitin reseta ti Dr. Vargas mo, wen? Agore kami kun ni yaya dito'y angkul. Sige, itulog kayo di balay. Kalpasan na magatang ko ti agas mo. Sige aro dangkul, namin kaya't kundang kita. Umanaw kakatimanin, angkul. Agsapla ka di opisina. Adat aramidan mi jay. Sija, di mo ba bantubing? Di ka tanak, sir. Pag tumarok iti gusto ma oras, kan paginana at tapno daras maimbakan, agyaman at taimpan mo iti doktoro. Madanagan na kaming idinadbara, sir. Ilugan ko adagos iti taxi, kat impan kon adagos iti doktor. Apamanamal pas met importante nga ramidan mi. Agawid apadagos. Sige, sir. Pahanap pa nila ni, parang kayat ng timangan. Di na pa namin kayat timangan itay. Okay, inapon. Nek, adakam at ten bro. Manano ti ka adakam? Ay, agurigura. Mataranta ni sinja mangipanito doktor. Imbaga, tamu na panunutan ti pagsayatan ti ubing. Nutat tu maket, iuray dapaikan ka. Daytan arutin at law ko. Amu nang aramatan ti utot na. Pagkakita an analaing ayaya dayjay, san ka de. Amang anunay ranalaing. Kita ak paiti sumoro no, modda na sayat amaramita na. Nanatum at kunay ti standard mo, bro. Nakaramit lanarudan iti nasayat. Ay, ungayam, bro. Umayak man kid DJ balayuin tun malama. Ay ba,
Saan palang? Ada namin masakit na iwan na. Huwag gaya man ya. Sige, sana balay. Mawatak. Ellen, awan kan tinaibagpagakan kanisin siya, nusan nakaguran ni Uskal. Naibagan na suplado hanuse. Naibagam ka di tinapalabas na. Ti pananglo ko ti babay kan kwa na, wense, panagkuna kat naawatan na ti sitwasyon ni Sir Oscar. Panagkitak mat kat dikan ni Sinja kat man nakaawat. Nasingput ni Cynthia, sir. Numapalnet mo. Ay, sana pa ba? Kasta ka di. Isugayam, naidita mo. Kat nasumbatan na niyos kalabos na. Naibaga na saan kanu anasaya at ipanagsasauna. Iswade jay, nasumbatan na, sir. Sabagay, adamat kiti kalintagan ni Cynthia. Sir, panggap yu ka din arman ni Cynthia? Napintas ni Cynthia. Kaya't kung naaramatan tap na makamove ni Oscar. Kidawa ka, asaan mo ipagpagakan ni Cynthia? Mabalik, basta hawan dahil ang mapasama itigayim ko ang sir. Kumustang tarik namla ni mayate nyaya? Apay sa tiko nam na awan injeksyon, ti injeksyon na sakit nam apagapaman. Ti sakit no saan ama injeksyonan, at dapay matay, isosan arumbon ahabutan ti injeksyon. Nasakit mat namin, yaya. Nam nasaksakit no kumaro ti riklik na san tadi. Sabay ko matasaan ako nagsakit. Amin tayo, saan tayo akayatag sakit? Isoalikli kan tayo dagiti banag apakaalaan iti sakit. Anyaway kirumpong na aramidan nyaya. Mangan kadagiti na susustansya taraon. Saan kita chichirya? Awan tinasayat na ikdan ti chichirya kan junk foods. Anya matagi ko na ni Sir Mark naramatan na ni Cynthia. Apno agmove on ni Sir Oscar. Ibagak natakin ni Cynthia winsaan. Mariribo anak. Anya nataki aramida. Japayat amay sadmak tigayim ko. Nagkariat matkin ni Sir Mark. Asaan ko nga ibagbagat iplano na. Anya lataya. Talaga mariribo ka na. Hello gayan, nakawak ka na at damaditlaan ng yatimbaga ni Sir Martin Sai dinapanjika. Nakiis-istoryalaan mat may papan iji Pilipinas. No anya dagiti napinta sa buya, kan maya tapan pasyaran. Awan ka di tinadakdahamat na may papan kin ni Sir Oscar. Awan mat gayam, apay ka di? Ako nadamat ko laan gayam. Alam adan nagkakadagiti lalakyan. Anya ti kayat mo sawan? Awan matkit di gayam. Di ko na adan nagka. Apay nga agad nadak? At nakadidakas na pasamak? Ayat kula ang nawan ti dakas ang mapasamak kan kadayam. Agyaman ako nukas ta gayam. Kayat buka di pa'y ti at biyag would know sa anaid na. Asi namutitawa dinan kayat ti agbiag Lapay nga ruslay baga ti doktor na isardig munti o minam na iminom kalakta little. But shimtu muti bagay dia doktor. Jay mulay, nusana mashibugan, matay, kestek Mike batraid. Nusan naka mashibugan di tiara, mataya, ikapay yata anay pasngay ka apilusapo. Danab ti may sibug iti mula, san kit na arat lukaw, abay tiarat, san ka dia kasla danab. Siya mata kasla batu tiara ka, no kayat mo ti tubangad iti barsaga, sige ituloy mo to minom itiarak, yududa.
Ragay sunanay mastiara. Nem awanti pa babasulab no kumaru te marikrik na beho. Kedayo langaruden ti ankit mo de kapala madidigra. Hello, anak. Kumusta ka dita? Nasayatak matitinanan. Kumusta kayo medita? Ay na, kimaro te ankit ni tatagmaw. Gamdi na mat isa den ti panaginum na. Ay, unay kat ni tatahan aya. Pagbagan yun nanam. Ang mga nadaktakas di mapasama kan kwa na. Kana yun ko abagbagan dem awap mo dindinggod na. Kasano no kumaro ti ankit na. Day tangaru ti pagdadanagak. Kana yun na guyel. Di yun ikita ni tigata may tiara nanan. Bapad meto mutang iti tiyangge. Siyak mat ti singirun taglaklako. Ibadayo itadlaklako asanda pautangan iti ara. Ibagayo asanyo abayadan ti utanan na tapno didan iktan. Paala, bay amtay suti aramida kanakaw. Main paganan ti sakit mo? Oin uncle, gapuday tiken niyaya. Nang singput niyaya, uncle. Inasikaso na paanalain. Wine, uncle. Uncle, kaya tumadbalin na anti niyaya. Nukret mo sawan? Saan mo kaya mahawatan, uncle? Uncle kaya hawa ko kan ka. Anti ko mamot kaya hawa ko kan niyaya. Saan ayaya? Anya pa'y dagitis maruno ang mapasama ka. Papagayam, di liwayan at inggan, tituloy ta servietay wit alawas na napawan. Silaw, dito idrama tayo, di Masakbayan. Insurata paray radyo, ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paklay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Rebotazo, isagsagot katahayo, TMPBC, Drama Production Center, ETDZWD 540. Ganda ito inestasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Team Masakbayan. Di napalabas, dinardaras ni Nana Rosa tipimanaw, tanapabainan dito. Iti sa balyaban yera. Nagsakit nila ni ngaywan ni Sincha. Kat dinardaras na panday do iti doktor. Kabayatan na, at plano ni Mark ang mga ramat ka ni Sincha. Pag na makamove on ni Oscar, iti may sangal daw panagsarita da Oscar kan Lenny. At danay sawa, to be. Papagayam, dingan tituloy iti servietay wita alawas anapalwan. Silaw, dito idrama tayo, di Masakbayan. Oin uncle, kaya kung nabalin niya anti niyaya. Anakit mo saban, saan mo ka di maawaitan, uncle? Uncle, ti awa kuhin ka. Dianti kumamati awa kuhin niyaya. Awagam laptay tanti, nuhet na awagam itanti. Ti kayat ko, kat ablanayon anti, uncle. Saanin apumanaw di tibalay. Mabalin na hamat nga kyan dito'y. Lumalpas ti kontrata na katagawid din. Mabalin na natamo tagsubli no het na. Saan mapagawitin en uncle? Ti ko makontrata pirmaan na. Kadete agnanayon en yagyan dito'y balay. Antik nga rod. Imbag ka nakatulog pa'y tubi. Apay, anyatin sursurum kankwana. Apay atila malawlawat na. Malawlawat? No isutin ang ibaga. Apay asan na isuti pagdamagan niyo, sir. Saan kita siya? Di na mo asawan te kasteno awan ang isuro. Isu kumatin at damagan niyo, no asino tinamisuro itimbaga na, sir. Imposible maipagatiubin day dyan awan mang isuro. Apay naruda siya ti pagdamagan niyo, sir. Kasano na isuluti maestra na ti kunam na imbagana no anyaman day ta. Damagat pa. Mamot namin surum.
terminitan ka, karkaritan ka matsay. Sisasagana ama 3 minute not the basul ko, nom no awan, anya matidusam, anya, what is siya? Adapa yan dusana, marwam kayo mamiran nagsasaulatan iti kaya chumay bagasa. Tao saan nakarobot? At damot puso kanrik na, akas mutlaan kada kayo. Imbata nakarin kandani, at daman damagatin ka? Anya haditin bagam ka ni uncle mo, tamasurun kanya. May papan iti anya, ya. Di na matimbaga. Hunana, nadahan na imbagam kan kwa na. Rim apay asyak ti kasun na. Ay, ang mga nang di imbaga, akayat ang agbalin na antik, ya. Anya, kasano ko mga balinak na antim, saan ka di anogas sa wahayo, kat antim ki awak ko rin kaya. Saan namin na basta maarami data, Lenny? Di mo ka di kayat na awagan ka ti anti, ya. Ay, saan hay ti kastabalasan ko? Di mo pa namin maawatan, taubing ka pa. May, bro, big-bigat nam nakarupanat ka. Agpaiso tayo ko na agul diger dagiti mamirbiraut. Apay anay baga magul digas da. Nisin siya ka ditidak na kamata. Adayin suro na kamilay ni. Amok ate kwartak ti makagapo. Isawa insuro na day jay iti ubing. Kasano kumanga insuro na kunam, basta masuro na. Ena, nusan la kumakasapulan nilay ni tiaya. Terminitak tawaran bayin. Masiguradom kadingan suro na itubing, kasano maruga muti ubing ti pagana no awantin ang isuro. Padahasan pa damagan tubing, tap no mam wan ti food no. Jak pagtatahanan iti oras dagito na wankas iskan na banag. Helen, damagan man kanisin siya, noon yatin susuro na kandalay ni. Taapaya masuro nunay nuskar, may papan itian niya day jayse. Jak na rud maawatan. Kasurum launay tigayim ko. Padasak man andamagan sir, intun day of me tagkita kami. Mas dawat namin. Siman pati di opisina nakarupanat. Nula kanusa nakasapulan nilay ni tiyaya. Mater minute kanu tigayim mo. Anya? Kwesta kadagsen ti basul tigayim ko. Mater minute, isumaru da kayat ko amamwan. Ta imposible nga isuro na tiubing itisan anasaya at. Kita man kin ni Sir Oscar na intun bigat ti day of ni Sinchase. Ta agsarak kami. Anya kaditim ba ni Sir Oscar na insurong itiubing. Ta makapungput kanu. Ay, talaga natakukuran da Jim Oscar. Himbata kanu tiubing kan kwa na, akayat naknabalinan tina. Ita. Atapon makitin na insurok tubing. Anya? Imba ti ubing day takan kwanel. Noon yan atamo tinaknakan nila niya. Tapay amay bagana tikas jay. Kawatan na akayat nakanagbalin ahamun ki pamilya da. Ay na no kastelan to ugali ti lalaki. Oray baknan. Saan ko maarapa apon na agbalin akapakunay na ko itibiyan. Ay na friend. Saan ka numag asigod akas ni Sir Oscar? Kasano, nagnanayo na kas Jana? Sakit ning tagsagrap. Guwapo a bastos, makapasuru. Guwapong medyo bastos na ro. Guwapong bastos, saan a medyo? Gayan, mabalin ka din umayak pa lang iti quarter shoe. At biro baklanan iti sabali na employer ko. Apay day tabag, yaya. Insaganap da ito'y, adabasik papanak. Ay, wan kayam, si katimang kita ngawan inanak ha, wanu tinakaw ko diti balayo. Panawan na ka di yaya. Yaya, please, di na ko mapampanawan. Sana bali tawan pa'y mo't klase yo ta weekends, kan agsasaro no ti holiday. Ay nga apay ngay nalam da iti badong na yaya.
Kabala ni Uncle mo ti mahalay ti sabali ayayam. Ndak kaya ti sabali ayaya, ha? Lating ikatlani, ha? Namdakas namin ti panagkit-kita ni Uncle mo kanya. Anyo ka di ti panagkita na kweng kayaya. Rupat kwarta. Nabsaan na nagalay ti kwarta no saan ko nagbanugahan, ha? Day pati ibagam ka ni Uncle mo. Ya, ha? Please. Sign ka apo now. Mabaling nagsubiak to, nam iti may sa kondisyon. No agbakum babalakit din ni Uncle mo. Ajat na pasamak, aping hagsansaya ka. Awanin tinasingput ayaya, Uncle. Imbagam ka na arupot kwalta. Iswapin manaw. Napanana. Pinanangon na halatan. Imbelin nak iti katulong kan driver, Uncle. Ngam niya ayan ti kayat ko. Apay nga may imbagam arupat kwarta. Jap kayat tinsulungan ka. Sana nasayaat. Awan matmadi nga insusuro na kanyang, Uncle. Din baga na kayat na nagbalingan tim. Jap kayat ay jay. Sana mo't na imbaga day jay, Uncle. Sana nga amo, akas jay ti imbaga kun ka. Hanya, di na mo day jeng imbagam. Api nga tabag mo gayam. Makitag-usap pa'y manditi gayam. Nasinpot sa mo ti boss mo. Dinak mo't siguro papanawan. Api ninaramid mo day tuy. Pagarupan namin day jing Oscar, abil-bilinat ni Lenny, tapno mairano dak iti kwarta na. Amu nakadiapin mano kay Jibalete, saan gayam? Jepay lang ubing tinatpakadaa, kasano day tan gayam. Awanin trabahong, padasatek patunong kanisarman. Tulungan na kamang biro kiti sabali na employer ko. Anya day tuyong gayam. Jak ni nam nama kas ti pagpanagam dito Hong Kong, awan basol mo gayam. Day jadakur kuram na Oscar dakin basol. Pagkapapanakit din itisan kung mainarami. Inta humani di hospital. Marigata na huna umangas. Oray kadayon tayo amapan iju hospital. No di mo batsal dengan tu minumiti ara. Awan papanam, no di ja ospatay. Ay, di haman mahiruruman. Nyara ospatay, ay saan ka nairurumun? Sika di man iruruman ni tibagay. May parit lagarut harabidam pailahan. Ay, iban na huna. Sana hunaw minaw maha at balbahal. Wakaw. O apay suka ti day tagain mo kam. Awan ti arak ki Diyos pinahal. What but mapantahan. Mariyata na ho na umagas. Inak narutat mang kita itinugan. Ipan ka ito ospital gamday ka kuman umin inaw iti arak. Ay, tiro sa matibasabat ko. Makisari ka na tahon no. Nasakit tinakam na itiimbaga itikankwana. Saan kwa pagkim ka no saan na isote muna makisarita. Manan, papanam, abturong kan samot ike paradaan ti tricycle. Ay wada din ko, inak mangkita iti panilugan na ken ni manong mau. Agan ano ni manong? Kimaro manan tangkit na gapu itila innangaw minom iti arak. Ay kasta ka di manan. Malain kan ijay ayan ni manong, ta siya kung timapan mangayab iti tricycle. Ay, ogyabara ka hading ko. Urayan milat tangarudan iti batug ti balay ti tricycle. Un manan, aglugan ak to iti tricycle amapan iyabalayo. Apayan nagpid ka. Ayat nga iti tricycle. Ayat ni kanuro sa timapan mangala iti tricycle. Waidan to ditawi. At mga nupong ko na nalang mate. Nagdalog kami titiday di ataho. Rumbang nga
Kanti tao iti panagtala at no makita matagbaliw, tatlog tultuloy nga agbalbaliw, at daya mo't panagbaliw day diya tao. Makita no asino kada kayo tipudno nga agbaliw. Makita mo't kitnapudno mo't itimbagana. Omega man and Lenny, masatu ta amangon, ta awan niya isin tiya ang cool. Imbaga na haditi papanan na, saan? Di na kanu kayat yu galim, nalain ka hanu wagatap, nagtulot api manaw, papanan na nata. Dakus ka diti imbaga kun ka angkol? Apoy-apoy na basal mo niyaya nga isutin ang ibaga? Agam putno hatingawan insulsuro na. May bagam kanyat bejay. Awan matimbag bagaan na angkol. Kaya't kung amin na saan na pumanaw dito ay niyaya. Ngama, sikam kimahagapo no apoy-apoy manaw. Saan ko pinapanom? Isuti mismo pimanaw. Ngam ko na, antina ka no maanusan, tanalain ka magatap. Data ti makagapo no apoy-apoy manaw angkol. Just kiday siya babae. Inik kan naklakot nga diti parikot. Son, anaganay gay ti ubinga po iti kawan na. Opay ngay tapay nga awan da siya babae. Opay ngay asap sa pulan mutindag iti mataka. Ay. Just kiray tuyin arik na. Oh. Ayan one, Cynthia. Ellen, tasla nakitak ni Cynthia nagpurong iti quarters yo. Gusto ka di? What? Saan ka hadi nga agungot no pinadagus ko, sir? Pinadagus? Le, apay. Pimano ka di je balanyo Oscar? Di na hanuma anusan ti kinasuplado kun kinalain ni Sir Oscar ang datap, sir? Mukasta. Awanan ti ayan ni Lenny? Anya pa'y nga ino di kasta, sir. Kayat ni Cynthia tadbiro kiti sa bali nga employer na. Dakas na rubno kasta. Kasano ka maarama ti plano ka kunak? Kasano? Kun anya ti plano kum, sir? Rumban ka ti naibagakan ka. Nam, imanaw mo tanisin siya iti balay ni Oscar. O nanisin tiya, guwapo ka no abastus ni Sir Oscar. Idanun kumatakan ni Oscar di kadanisin siya dito ye. Oh, kasano nga ta? Anya pa ay dagiti sumaruno ama pasama ka. Papagayam, di riwayan na dinggan, di pagkibusan, ti sariyatay wit alawas anapawan. Silaw, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurata parait radyo ni Steph Merrill. Ganiti direksyon, Virgie Patlay, Musika, Dante Martinez, Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso, isagsagot katakayo, the MTBC Drama Production Center, ETDZWT 540. Ganda ito inestasyon. Agyaman kami, itingka ipanan tarabay. Ti Masakbayan. Kat itapapagayam. Isagot mi kadakayong ti pagkibusan ti sariyatay wit alawas anapulwan. Silaw. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Asano kun anya ti planon se? Rumban ka dingay bagakan ka. Pimano mo tanisin siya iti balay ni Oscar. Kung nanisin siya, guwapo ka no abastos ni Sir Oscar. Idanun kung natakan ni Oscar ti kadanisin siya dito'y. Oh, kasano mata? Anyo kung mga minti plano yung sir. Oh, sekreto tado dito'y. No adan na po nung agayat ka ni Oscar. Masigurado ka makamove on. Saan na napuno ti panagulguno na.
Asino kumatyagayat kan kwa na no kas jay mat, sir? Ay, plano nga ramatan ni Singcha. Namid, kain inas di siguro kaya na hap ni Oscara, yung imposible mapasama data sa. Kagura ni Singka ti ugali ni Sir Oscar. Ugali na laan ti kagura na. Nat ni Oscar, san ka di? Iti day taarigat mao, uray kalanaka oxygen, malagip mo kadi pa iti ara. Shika ba't ti mahay palagip? Sabay ko matalikli ka man ti ara ak, tapno saan ka ba'y dahli? Naira nala daytoy. Awad tu daytoy, kalpasyad ti siya magmamanuhal daw. Naira na. No agawid dakat uminom ka pa'y, saan kan ngayag dito'y ospital wag sungyap ka manan. Bantay na latan, amagsatan ni tiyagas. Anya pa'y ngayon di kasta, isumati kayat mau. Nagulpit kan ngayon mo kasta tiyaramidam. Saan ka diya si kamatlaan tinangulpet di tabagain? Apo blagarudan na ba'y parit ti arak, uminom ka pailaan? Siya na panangulpit day. Panangaasi ko na ma. Agas iti banog ti harak. Ay kasta blagarudan, ikalintig ang pailaan ti salpad na tanaara. Wah, nanday ka matapes kanya, angkol? Apay? Adala malagi po may papaniti trabaho. Siya, nalidaya, tamailiwakan niyaya Cynthia. Lipatan mo ni Cynthia, dinavan hayat isopi manaw. Saan man ang cool, nasingput kanyak niyaya Cynthia. Apay-api na basul mo ititi na inaramid ang cool. Inpagaro kung amin doon suro natin bagampanya. Kaya't kung amin nga balingan kit, showing bagakan katikas jay ang cool. Iti pinagong takga po itimbaga na. Imbaga na katikan ka. Dinamag na, nanyat imbaga. Taapay inawagam ka no iti rupat kwarta ang kun. Madapati pa imbaga na. Saan ka no anala ka ama pasamak ti kayat ko ang kun? Imposible ka no? Nagos na. Sana po no ti ata po wen suru no ha. Naliday ka mati tabro, pataka ti parikota. Kunayan na naliday ti ka na fak, panikot awanan ti ayanay. Ay, kaasima ti ka na kam dukosta. Uli lalang ruda in, naipaitan pa'y kankwa na ti kakaisu na ragsak na. Tinasinta tayo ayana. At apeng at amalak ayaya kas kanisincha. Jakmut namin na muno ayanan. Ambro, kayat mo kadyabirukan. Kasla mo ba yun, gapuitin bagbaga kankwa na. Inosente mo't gayam. Bro, di ka kadi manarami di tiadan tapno masarakam? Tsaka mo. At dansa mo't panagbabawi ni Oscar katagating bagbagana kontra ka ni Cynthia. Pagkunaan niyo sen. Nadlaw ko naliday. Kan maasi iti kanakan na, takanayo na naliday. Imbagayo kadingat daditi tigayem kose, san pay. Bara na baliw ti panunot na, kat sapulan na ni Cynthia. Sapulan na nga ta. Agasam tembaga na arupat kwarta ni Cynthia. Nalabos nagsasausa, ay, mas dawat man iti dayagayem ko. Dakal tinagbaliwan na, manipudlino ko da. Nyam madimot ne balaskin ni Juan tinaramit ni Jose sen. Ay, nakulapan lang ti panuno ti gayem ko. Saan niyo kumapin e bagbaga nga daditi ni Cynthia, sir? Kahit mo patigentat pa siya. Diyak kaya tangkol, niyaya Cynthia ti kayat ko. Apa sa pulang ko't pimanong arudan. Kanayon na praisuro, nadasan ko maamoy di pagadalan. Ita, awanin ti mangisuro kanya. Di mo katikayat mentamahan iti restaurant. Saan na angkol? Saan na kamabisin? Anda meta ramitek, papnog subliti ka na igay mo. Awan, angkol.
Kailiw ko lang amin niyaya. Kaya't ka makasarita, Cynthia. Papanahon na kadiditi balayo, sir. Saan ko maramitin data, tamay sa akmat na Pinoy. Agamanak, sir. Anyo kaditi pagsaritan takonayo, sir? Ampom kadi, amani po di may kaditoye. Nadlaw ko, akanayo na may kulkulan ni Oscar. Amahan na kayat na timahalay ti sa bali ayaya, sir? Nako na kanu ni Lenny, adi na kayat ti asino man ayaya. Sika kanu ti sapsapulan na. Ay, kasimot jay gubing. Asdemat namin tugali ni Sir Oscar. Awan pa inagumak akwarta, asan ko nagbanukan. Nagmaditugali na. San nasigod na kas Jenny Oscar. Nanrugi iti nagdigid dan tinalitaya pasama kitipiyag na. Kas ko may tanya, sir. Jepanan buhukan kwa na tikayan na hef na. Gun, tipan naka-aksidente, dagiti dadakkel nila ni. Anak di pa kaya mo ba naglabasan ni Sir Oscar? Grabe tinapasama ken ni Sir Oscar. Iso ang nagbalin na hasyay. Anda tinapasama gayan. Ison tinagbalin na ama ni Lenny. Nabankrupt ti negosyo na ang kapoy ti babae. Uy, kumusta ta ita ni Lenny? Kuna ni Sir Mark, akanayon kano analitay. Saanen anaganay gay? Kaasimat na ragdubing? Uray ni Sir Mark, may siyan unay kadagiti Adam Cool, namawan ti maramidan ta. Nalpas akong apimanaw iji balay da. Bro, mumakitam ni Cynthia, kaya't mukadipay nga laan kasiyayan ni Lenny, wala. At pakumbabakan ko na. Malikod pimanaw iji balay, nalitay kamin ka ni Lenny. Sabalin sa magdaytan, bro. Sabala talaga. Saan mo ka di nakapumpuk ni Cynthia? Saanan? Nakamirisak na wan basol na. Nasayat no kasta, bro. Nakamove kan klangan. Ti parikot no sa dinutayan na ita. Kwa, bro. Aday je balay. Nakamang iti quarters da elen agayim na. Peso pati? Wen, ala, umay kay je balay, tayong kasukunin. Hey, itatadatam dito'y balay, dangad mau te bilin ti doktor. Awan malagip kumimbaga ti doktor. Basta ko na, tumarik ka na dagiti agas. Ay di lang mo ti malagip ka. Ay, di ka manan agpamaranga wandangad mau. Mom ti maiparayt. Namnu di ka pala dugnal, tay kunakod. Saan kad ga isublay ito ospital? Tila malablabit mo, mate. Ayad pa isu ti pagmagak. Sayag laon ti agas no uminom ka madan iti ara. Pamiksak nga rod ti ara. Ay sad na pamigsa. Iso ti banggidalit kun ka. Panasim Cynthia. Magawit tayong kumanin si balay. Makakasin ni Lenny. Di pa yun manmangan. Di na ka din pagatapan a gold digger, sir. Saanan? Dumawat ak iti pamakawan, gapo iti kinasabra ko. Uray pa rin mga. Tatlalaw mamati ka nagbabawi ak iti narami ko. Saan, sir? Saan yung aramitan data? Ipanagpakumbabayo, kat kumanayan kanya. Okay, manak. Maragsapan laki ti ni Lenny, na makita na ka. Mailiwak matan ka ni Lenny. Nasimpot no bin? Isohay kayat na ka, tala simpot ka. Ulit at ti tumawat iti pamakawan. Naimbag man tanakaw may kaditi balay. Nakamirisak itimbaga ni manan manum. Dumawat ak iti dispensar. At nga bindalimod asakit tinakam ko. Aya. Word manum,
Dai tatipudno. Hey, agyaman at ading to. Dai pagaklaan tikas jay tap no makamiris ka. Gapu ikidayjed na imbaka manan. Nakariinak itipan na kailibay ko. Agpaiso ti imbagam, na anya humati nagbanagap no awandagiti ng tagtagibi kanya. Lakay. Nakamiris ni rusakit nagbalew. Sikangay. Nakamiris kakadimat tayo. Abaliw kakadimat kitsan kad no minum iti ara. Sige. Ika gumak. No nakamiris ni Rosa. Apay kumanay ajak mat maramid. Ay saus nagsaya at idlaka idog baliw ka. Pagsaya atam mit laol. Lini, ayan mo. Oh my God, iti salas. No kaidaan, angkoy. Jokoy at irumwan. Makatuturo ka. Ada sorpresa ka. Intun bigaten, angkoy. Ha? Nauri ibaga. Nadaniyaya sincha. Ha? Anyati ko na, angkoy. Adaniyaya. Wed, oh my God, ito'y. Ada ko naklaro din. Oh my God, angkoy. Sige, derasem, oh my God. Ja, andang ka. Napanam ka di. Anak ko pringaman. Nagirut matay na arak ko panasang food. Ang koin. Ang yamanok atin na siya kami ya. I love you, ang koin. Ang yamanok. Tanagsublin tika ka na gayam, Lainey. Dokun minti may tuntulong kanyak niyaya, Uncle. Dito'y baylay, kun iji pagadalan. Agpaiso ti hinunam. Iso ti silaw ta. Naragsak ti pagtagantay, noda ni Sinja. Ha, nalita ayaw kitipin manaw, Uncle. Ora siya. Nalitin ti lubong ko, itipit manaw ka, Sinja. Kuna kun kitna oray si kakot nagliday, Uncle. Ya, anak ko pandaman pa'y, Agpapakasihak, Sinja. Ani hadiday jay, sir. Nalidum ti lubong may kanilay ninuaman ka. Namabalin ko ma, kedse katagbalin asilaw mi. Kasano ko mati pa nagbalin ko asilaw yu. Timbaga nila ini, ngagbalin ka kumaput nung antina. Sir, husto ka diti mang managukada kayo, Juan. Katkid daw ka di na kumanawagan iti Sarah? Oscar ko namdatan, imposible da ito'y. Papasim, di mo kumaypaidan ti pa nagbalin mo asilaw mi, kanilini. Please. Ikanah pa iti panawan kong at panunot, sir. Adamin kan ka panawan, Sinja. Nagpintas titi aparke aniti. Maniputi ta. Santa miaglitay. Tadanton silaw ta iti pagtangan tayo. Ang yaman ako ta kayo adwa. Anti, ang ganda. Ala. Into nakalay sa kami kanantin. Sikati flower girl. Naragsak Oscar. Unaknod na na yung kasuplado. Sikati nagbalin na silong ko. Ana magbalaw kanya. Linipat kong tinapalabas. Ket sikatin bilang ko. Anang silaw, itinalitim alubong ko. Aramidak mati amin. Tapnoad na na yun asyak ti silaw yu. Itipagtalan tayo kadaleni. Ditan papagayam, tinagkibusan, tiseryetay weta halawas anapolwan. Silaw, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurat aparait radyo, ni Steph Mero, kinetic direction, Virgie Patlay, Musica, Dante Martinez, Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo, Isagsagut Katapayo, TMPBC, Drama Production Center,
iti DZWT 540 kan daytoy na estasyon. Agyaman kami ipingkay panantarabay.